kita masak mie guys. Nah ini ada 3 mie, kita kasih pentol. Nah sausnya kita pisah, airnya sudah mendidih, kita masukkan minyak dulu. Minyak mie sedap goreng guys, jangan yang kuah, yang goreng. Untuk sponsor guys, jadi ini acak ini untuk mie, penting mie goreng ya. Oke guys, ben muap sih guys, ben pok sih. Nah, sing cowok-cowok sing kirane gung patek iso masak, iki tak tutor masak mie sing enak. Bagi jomblo-jomblo sing kademen iki ning omah arep metu wegah, masak mie, golek warung terdekat. Nek bakal pentol, tuku pentol. Mending kok guys. Kita ini bentang cepet mbok. Sudah. Iki wis rada empuk guys. Terus kita entas. Iki mine tak entas e. Apa nih sih guys gini nih guys. Kita entas ini guys, caranya guys. Kita entas piye Kang? Gak langsung Kang, ora. Gak langsung kok jenenge. Wes, banyune guak guys. Terus dilebokno pentole guys. Pentole lebokno guys. Terus saus. Terus ki bumbune guys. Ki saus yang dipisahkan nggih, lokno. Terus aduk sih. Ini bumbune telu langsung bareng ya. Bumbu guys, kriukeng kari guys, bumbu, terus sausnya guys, tak sausnya tak guys. Ini saus terakhir sing gawan. Itu guys. Iki kira-kira ben rada karosat guys. Bumbune ben merekat. Ben muap saya nganggo tembongno.
Nek sing pengen ditambahi ki nek tahu tambahi tahu. Ben apa Kang? Tambahi tahu. Ben warak. Wah, mbak apa ben warak. Yes. Tahune loro guys rasa kakek. Dan umap guys. Karena sekiranya rada umap ini iki, mrono guys, ini guys. Lanjut ki nek iso sampai sat guys nek ben anu mantep rasanya meresap, tapi ki selera aku ben rada teles-teles sithik. Oke selesai guys, ini sudah jadi, tinggal makan. Nah, mie ayam pentol rasa bakso ala Mas Topa ready. Yes. Oke guys, kita coba. Nah, mantap guys. Yang seneng pedes wes cocok guys. Kita nih. Langsung jajal. Kelak kademen kok. Terima kasih guys. Guys.